Halo, assalamualaikum. Datang lagi kita makan-makan lur. Ada pempek panggang, 10 iko, otak-otak. Makanan khas Palembang lur. Ini cukonya lur. Mari kita makan lagi lur. Bismillahirrahmanirrahim. Otak-otak lur. Cuko. Panggang lur. Panggang. Hmm. 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 Bel. Mantap lur. Pempek panggang. Otak-otak khas Palembang lur. Hmm. Otak-otak lur. Rokok. Hmm. Hmm. Mantap lur. Hmm. Ada isinya lur, panggang lur. Hmm. Nyerup, cuko. Uh. Hmm. Hmm.
Mantap lu. Cocol di cuko. Cuko Palembang. Pempek panggang Palembang. Otak-otak Palembang. Maknyus. Lanjut lagi. Hmm. 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 Berat.
Jangan lupa like, subscribe, komen ya, lur. Kita sampai di sini dulu. Nanti besok kita lanjut lagi makan, lur. Assalamualaikum. Terima kasih.